Ayo Pero Egi, Donald, kita pada turun. Pardon, ayo ah. Piring pinggan sama ratanya, piring pinggan sama ratanya, kadang selasi di alun-alun. Pak Bincang, piring pinggan aduh saya, piring pinggan saya. Udah si muda, mati gua. Aduh Pak Bincang, tanam selasi, kalau tanam selasi asuk nyemplung, aduh saya di alun-alun. Asik. Ya kan, saya ditinggal aduh Mami Sherly, saya ditinggal Mami Sherly, begini rasanya. Jiwa saya makanlah nasi. Cabut dulu. Ah, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ditinggal Pero Egi, apa rasanya Papi Kimbyong? Lah iyalah. Udah, goceng aja bantu. Kalau makanlah nasi Papi Kimbyong, Papi Kimbyong, Papi Kimbyong. Kalau makanlah nasi Papi Kimbyong, Papi Kimbyong, Papi Kimbyong, Papi Kimbyong, Papi Kimbyong, Papi Kimbyong. Jangan banyak-banyak, goceng aja lah. Dia pulang nyanyi Papi Kim yang gak dibagi bisa ngambek nih. Bisa jadi tuh. Cabut, Teng Yao. Kalau makanlah nasi paketu. Nah, sekarang tinggal paketu. Makanlah nasi paketu, 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 paketu. Suwe si Peri mah. Saya bilang tidak mau turun. Iya, Tanjung Burung kampung Melayu. Ya kalau kain mereka tinggi pelangi. Tanjung Burung Kokimyong kampung Melayu. Tanjung Burung kampung Melayu, kain mereka tinggi pelangi. Iya, ibarat burung masuk di cabang kayu. Saya mau pikat terlalu tinggi. Ibarat burung di cabang kayu.
jangkung. Ibarat burung koncang di cabang kayu. Ya kalau saya mau pikat terlalu tinggi. Pukul 7, pukul 8. Ya pukul 9 saya bilang memang kereta jalan. Pukul 7, pukul 8. Pukul 7, pukul 8. Pukul 9 kereta jalan. Ya saya tunggu si dari kapan. Ya air mata jatuh di tanah. Saya tunggu si dari kapan. Saya tunggu kopeng lau si dari kapan. Ya kenapa air mata saya bilang ke Kim Yok jatuh di tanah. Padi lulut kodencang, padi lulut si padi mayang. Padi lacerek, padi lacerek, jiwa manis tangkel adanya. Sedang diturut, aduh papi pengen. Sedang diturut kok Kim Yok, disayang-sayang. Bocere muda, apa rasanya? RW Cing. Sedang diturut RW, sedang disayang-sayang tiang it. Kalau bercerai muda kok Kim Yong, mendingan kita kawin lagi. Iya, ujung kain kepala kain. Ya kalau jangan sampai direnda-renda. Ujung kain
pasti nyegak nih ya nggak? Ada lumpur kok Kimyong dari comberan. Kalau biduan bisa berpupur kok Kimyong. Dia ngarepin duit saweran. Rusak padi Cikiwah, saya bilang kerena layu. Kalau rusak hati Cikiwah, kerena cemburu.